ki pratali ki tim ki balayu orong sya ka quarter final. Paralog alem ta kasngi akan ka video ini page kiri ayu kita ki balayu orong sya ka quarter final. Perkinil kai persyabat no haka quarter final. Te paralog kumbangi latip perkara 16 kalakut mentam step daka jingil kai joka Switzerland persyak ke Colombia. Barhakan ka jingil kai ke Colombia ber ke Switzerland. Hapo kendai per minit kilakut no daka jingya kad da marnot gol. Barhaka extra time ro kini ke arti ki tim kim chimla lawan tap gol. Par kumta yakani ka jingil kai larai no ke penalty shootout. Par ke penalty shootout ke Switzerland kala lawan penima ke Colombia da sau gol lalai. Paling bahkan ke 6 job ke Switzerland kala yorong sya ke quarter final. Per paralog na kisah pratali ki tim ki bayorong sya ka FIFA World Cup menta usnam mentah ke quarter final kiladon sa pratali ki tim. Per kini ki pratali ki tim kidai ke France, ke Morocco, ke Spain, ke Belgium, ke Norway, ke England, ke Argentina, bad ke Switzerland. Tementa aling ini page kini ki pratali ki tim kini kai persyabat no haka quarter final. Ka jingil kai menikong kadai ke France Persia ya ke Morocco. Perhadin kane bursa ke Spain Persia ya ke Belgium. Perhadin kane ke jingil kai bursa ke jingil kai jong ke Norway Persia ya ke England. Perka jingil kai kadu kadai ke Argentina Persia ya ke Switzerland. Te paralog kini kan kidai kita kitim ki balayu orong sya ke quarter final. Pada ke quarter final on sedang hak shipau tarik kata kepor sisteng menmit daka jingil kai jong kari France Persia ya ke Morocco. Perkane ke jingil kai kan salong ke jingil kai ka be itanat ba nomor kini por arteri kitim kilong kitim ki ba klanbor. Daka bakira pen i ke jing klanbor jong ki hakini ki jingil kai ki berdab jong ki. Henry ngil aban ong ba porok ki jingil kai jong ke quarter final kan salong ke jingil kai ka be itanat ba nomor kini kitim kila pen i sisa pakilong kitim ki baklan bor pakila ban poi hado ke quarter final. Te paralog kat kum ke jing pe jong pi na pedeng kini ki pratali kitim mano trai ban yorong ha ke semi final. Pada ke semi final ban yorong satang sautali kitim per sautali kitim ki habej ban lej paying no. Te paralog sa drop prediction jong pi hapo ke comment section mano trai kita ki sautali kitim ki ban yorong sya ke semi final. Te paralog menta ke sengitang kini ki video ki bakin diat kublai shibon.